Mari kompuche inche Víctor Galilás Pingel. Mari kompuche inche da Fiestófilo Pingel. Programa ita bichi Pingel wain kinye calendario feita kesao filintati kimeltue ka mapuche historia mapuche inchin lentuin fachi calendario. Kupali acentum kinye trokin ka completa kupali ta feitichi calendario ka fauple kupali ta efeméride. Fachi efeméride re mapuche sumunmeo kupalitati ngilaita winka efeméride pemecha mulito fachi calendario fachi kuifinu tam historia mapuche ta tukulpafi ka acentun Fiestófilo ta semakita kompuche inche da wenche sunguken welu rema pusunguan ten seula inche da seumakenta fachi acentun kimento el mapusungun ka niei kiñique acentun mapuche asmogen munca fei inche peumangen cometri payal te fachi sungu tu fachi calendario puwaita kiñe chipantumeo bueno afle tu fachi calendario fauple lentuña fuitati bueno fauple ta petu amulia fui feita lentuña fui pinamia fuita trofe pletati feita como tu fachi acentum ta aflaitati kupalita pichiken sumun mapuche sumun kimeltual filke sumun kupalitati kamicha muli tu fachi calendario pero mangin kume chipayai kume amuai kume kimeltuai ta mapusumun kuifike ngucham kuifike sumun ni ta mapuche sumun kupalitati feita tu famuta tu culpa ita tu fachi o faichi sumun pero mangin kompuche nia fuita tu fachi calendario kamicha ka pichiken kimai ta kuifike ngucham mapuche ngucham tati Chaltumai kompuche tamun inkayafil. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuche. Incheta Nelson Lobos Piñén. Cuzauquén historia mapuche meu. Café y Kimeltu Inchin, Cuzau Huillín. Feinentuin, Tufachi calendario meu. Tuculpan, Tayin Cuifique Zugu, Ka Tayin Cuifique Admoñen meu. Feimleai Tayin Troquín, historia mapuche, Twitter meu, Facebook meu. Ka Kimeltue meu café. Peu mayen, ayuimun, también buka, también bumoñen, chal tumay, ka peu kaleayo.